Thu Thar Thlirna episode somli palina kan lo lom le veka chu tuntum kan thlirong masakbur tur chu US President Donald Trump chuan January ni somni pali Inrinnia Truth Social a tarlan danin Canada ram chuan sumdawnna kawnga China a thawhpui chuan Canada ram atanga US a sumdawnna bungrua lu zawngah chhiah tihsan ve nghal aniang ati tunlai hian Donald Trump le Canada Prime Minister Mark Carney te bawhchhiat thalutuk lawa a chan po Canada Prime Minister Mark Carney an Tunlai Switzerland World Economic Forum in to khopna thu soina Khawvel ramro puite chun tran rolangai ti a soiwang le US ina Tunlai malakna an nei sang te a soi chu awangin Donald Trump hi alung oi lo hle ani tin Canada Prime Minister hian manni loka khan China tloin China President Xi Jinping komna hunte han manga chuta chuan rampani thodun na turte han soi fel pui boka Canada le China hian Tunlai an hetian ramroi tuluti in komna hian China ina an siam cho electric car anti sumdawnna kawnga te po thodun na te an tifelatin chu mai baka agriculture lo nei lama thodun na tur chungchang te po an soi fela kan chanela po khan kamituma Canada Prime Minister Mark Carney China President Xi Jinping anena sumdawnna kawnga thodun na turan siam fel chungchanga khan Donald Trump sawrkar hian ngoi ringin an lo thlir liam theinga machu ti kan lo soikha Trump hian alo thlir liam mai theilo reng chu alo ni hi ti aron nem hetani Trump hian Canada lakah hian chhiah ti pun ani tur chungchang hi soichian fakna ro chu nei lawa Thu Thar Thlirna chuan Canada Prime Minister chu Governor Carney ti na ziaka Prime Minister po atidu lawani President Donald Trump aron ni le tan tirlama khan Canada ram hi US state somnga pakhat na ni tura du thu te po warta ke lo soi fo to thina chu wang chuan Canada ram po ti luina lak a hre vak lo tur thu te thlingin a soilang ta hiala tin hei ba ka hian Canada ram US state somnga pakhat an ni chuan Canada ram tan hason na tur ani jok do ne ti te point alo soya chu wang tak chuan Canada ram hi US bungkhat anga ngain at vati elna tan Prime Minister ni lai mek Mark Carney po Governor Carney tin US state pakata governor ang main aming te hi anziak elvel ani Trump chuan Canada Prime Minister in anram chu China hne na tanga bungro thonlu na mun puile chu ta tanga US ina China bungrua alak lu na turata na mun rem changa Canada at chantir ani ngai chuan Mark Carney chuan ati sual hleng ati bokani Trump hian Canada ram chu US wang chawanung dama om thean ni tin asoya mase Canada Prime Minister Mark Carney chuan Canada ram chu US wang anung an ni lawa Canada ram dam kho chona chu aram mi puite Canadian an ni wang zok ani tin Donald Trump hi achang let ve te hialani panina chuan China sawrkar chuan an ram sipai hotulu General Zhang Youxia chu dan a bawhchhiat chungchanga thawhpui chuitan ani antia ani ba ka hian China ram sipai hotulu zinga mi poimo tak ni thin General Liu Zhenli po thawhpui a orme ka chuichian ani bokani anni panni hi nikum October tha khan sipai hotulu nima sela eiruk na le dan bawhchhiat na kawnga innam hnoina nean riata wangin China sawrkar chuan sipaya anni na poimo zawng ba ka sawrkara poimo na an nei te po an choltirin anni na tin hli sak veka China rama hian an President Xi Jinping a chuan sawrkar le sipai hotu zinga eiruk na innam hnoi te chu thawhpui siam sakin a ban fo thina chu ngati thin na chan chu an ram China ina eiruk na kawnga anin then fai na tur le an ram sawrkar hotulu te eiruk na laka anin thiar film theina tur ma la ni in ain soi thina amai ro chu China ram sawrkar kaldan social tu te ro chuan Xi Jinping a social piang te chu anni hianin hetiang ang hian thawhpui phot chop mangin an eiru dan an bawhchhiat ti hian thawhpui rip tak aur tir thina chung ang chuan ada bo thina ni tia lo seipol te pon om ve a heng an sipai hotulu tuna dan bawhchhia an puwa thawhpui an chui sakmek General Zhang Youxia le General Liu Zhenli te phei hi chu tuna China President Tunlai Xi Jinping mirin zong tak le atha changdol tu poimo tak ten ni thina hetianga Tunlai an President Xi Jinping an
nuaya thok trin amirin tak tak te pani thu buai a han ortir ta hian China sawrkar hian engtiang takin nge zin ping ale asipai hotulu te inkara hian boina hi athu ka hetiang ang harsat na hi engtiang takin nge anlo ton ti chu khotlang lampang media te chuan riat chakin anral thir me kani ti te point asoi the ome pathumna chuan Russia in kumsang ni somni paniat atanga Ukraine run nuwa Russia le Ukraine le US sarkar ai o tena avoi khatna ta na in kom ho na in biak na an nei nam saber chu Abu Dabi khopuya nei ania chuta chuan ni chung in biak na an nei nuwa thu rol mum nei lem loin an trin taria Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha chuan he anin biak na hian indo ti top dan tur chungchang chu an thu khelber ania US in inremna om theina tura hetianga Russia te Ukraine te le US sarkar ai ote nena do kan khatkil tlanga in biak na an han huai khote hi lomomati thu soin ram pathum ai ote hian an ram hroi tu te hna theu he in biak na an thu sei ho te hi an thlen le don ni in asoya chanchinthar thren kata chuan January ni somni panga pathian nia he ram pathum Russia Ukraine le US sarkar ai ote hian in biak na hi an nei chunjom le don tia sei pol te pon oma amai ro chu an nei nge ngem ti chu nem nge thei an ri lawani he in biak na nei lai hian Russia chuan January ni somni pathum zur top ni zan khole Inrinnia jig lam thleng khan Ukraine an be le a Ukraine khopui ki fa chuan mi pakatin nunna chana mi palin hliam an tuara Kharkiv khoa chuan mi somtum pakatin hliam an tuar thunga Ukraine President Zelensky chuan hetianga remna kongjonga ram pathum Russia Ukraine le United States sarkar ai oten Abu Dabi khopuya in Vietnam nei mek laya Russia in dimdoina tel haulawa Ukraine bom le chuan Russia hian indo ti to pandu lo ziale annan tir le ta ni atia karma salama pokan Russia hian Ukraine khopui Kiev an be awangin kolpeta pek chona lama an boi na sahle a tin Ukraine President Zelensky ya azin chuak po man mo takin an ram lama athok le rumani Abu Dhabi khopuya Russia le Ukraine le US palaiten in biakna an nei ma hian US sarkarina palaya Steve Witkoff le Jared Kushner te chuan Russia President Vladimir Putin chu Moscow darkar li chung ahmalama khana lo kom masaboka Putin ngai dan te an han hrechiang duin an han kom masa chu wang tak chon he in biak na hi khovelin ngaklel tak le be sei taka lo thlir lain thu rol mum nei lowin heng ram pathum roi tu Ukraine Russia le US sarkar ai ote Abu Dhabi khopuya an han in mukhom hi an trin tari photchunia amero chu Russia sarkar ai ote heta an telve du ta ka wang hian Russia lampanga chanchinthar pong tu than khat point Russia sarkar hi remna kongjong turin ain hong ve tan nien an soya he in Vietnam tel du na chan po Russia sarkar chuan ngai dan athalama nein he indo ti top du na thinlung hen pu ve ta tia Russia lampang chanchinthar than khata tarlang pol te po anlo ve le bokani amero chu Russia ina hetia inremna dokan kil ani meklaya Ukraine an han bom le a hi chuan athil lang chiang ta deuh chu Russia hianin Ukraine hi chu chungtla ka sipai chakna mang point kan du hun na kan bom thei chu tilan tiran tumma moni chu ti thei ania e kan ron soito thina kan video ma salam a khan voi nga mazat chu tun thlasik bor chawa hian Russia ina Ukraine an vapituma hianin Ukraine lamina kol phethan pek chuna mun puite hi an bitum deuh chat zela achan po khing lai Ukraine ram thlasik ten at ema wang hian Russia sipai te hianin Ukraine mi puite chu thlasik khowota a hreom tak tuara in tilum na po nei hlei theilawa kol phetha te an nei lo hianin Russia malak na hi Ukraine hian dal rola ni lo ti an pom du hun na thleng meyang tia chutiang anga nor tumna an nei mani chu ti in angai theya tin chu mai ba ka Ukraine lampang po hianin Russia hi an beilet vereng thowa tun nai chawa pokhan ram ria tele hetia anin dona mun than kata hian Russia sipai lampang te po Ukraine sipai tenan waka ve te pon oma chung te ni wang chon Ukraine le
Russia indo hi chu kumsang ni som ni pahnia an nei to hi voin thlengin ala top lo ti in ol samzong kan khai khom thei mai ome palina chuan US sarkar palai Steve Witkoff le Jared Kushner te chuan January somni pali Inrinnia khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu a chen mun Jerusalem a komin US sarkarin Gaza indo ti to pani theina tura romanna anlo siam to point somni te kha ti lo tlin zel ani theina turin inkom na hunan mang hawa chuta chuan an thil sei ho kim chang hi riat thei an ni ri lawa amai ro chu Gaza Hamas ten ral thu man tun dan tur tele Hamas ten Israel mitang ruang tun thlengan na thon let lo pakhat lo omte chungchang te po hi an sei ho rin ania tin chu mai ba ka chuan Gaza ro rel na lailok din tu lo keng ko tu tur tun hnaya Israel sarkarin Board of Peace member turte apon feltak chungchang te po Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi US sarkar palai Steve Witkoff le Jared Kushner te hian an soipui ngai chonarin oma US sarkarin Gaza ro relna lo chel lai lok tura aruat alisa ta chuan Gaza po tu kongpui poimo tak pakhat Egypt atanga Gaza ron po tu Rafah crossing chu kar le lama honani tur thua soya he kongpui atang hian tanpui na tamjok Gaza mi puite tan alu thei abei sei thu asei bokani heti mekla hian Israel chuanin Hamas ten tun thlengin anin ka hai thutlunga Israel mitang ruang pakhat an la thon let lo chu an ron hlan let ma chuan Gaza remna kalpui zel dan tur ngai to an duri lo thu an sei ve boka tin he Israel mitang ruang pakhat Hamas tena an la hlan let kim lo chung te po hian Israel sarkar ne na hian Hamas te hi he an faparuang an ron hlan kim ma chuanin dor ri lo tur te poin an lo kar vele bokani tin tun hnai chawa khan US sarkar malak na in hemi Gaza lo en kol lai lok ri tu tur khovel ram sanga sarkar mi poimo tak tak te le politician hlun tak tak te US sarkar chuan Board of Peace member an han ruata hian khovel sarkar sang te poin Donald Trump pa somna anga he Board of Peace member atana tel tura somna an don te po athen chuan an pom fel to athen chuan an langai tu tur thu te po an han soi vele boka hetiang borok ani te noi kara hian Israel sarkar chuanin Hamas te omdan zel tur chungchanga hian ngaidan tlang takan nei chu he etuna US sarkarina Gaza ro rel na lo chelai lok tura aruat alisa ta hi Rafah crossing hon asoi mai po Israel sarkar ero chuan he kongpui hon chungchanga hian Thu Thar emo ngaidan soi chwa an la nei lawa wangin he Rafah crossing hon tumna alisa tanan soi mai po hi Israel sarkarin an pompui mo an du lo ni chon thil har satak ani tur thu te po riat thei ania amero chu Middle East khunglai vela sarkar lian tak tak Qatar te Turkey te Egypt te UAE te chuanin Israel sarkar hne na hian he Rafah crossing hun engamo chen khar niri to hi tanpui na phurlu na turatan Gaza mi puite tanpui na turatan kongpui poimo takani wangin honrem ti ram turin anlo karin palai na te po anlo thok ve mek boka chungte ni wang chuan Israel sarkar hian he Rafah crossing kongpui anlo dan cha reng to hon tumna anom hi andang chunjom zel duangem ti te po chu hunin aron hril thoi tura ingai potang u pangana chuan India rama kan lo lut le to donanga Manipura president rule puan chu kumkhat atling trep to a February thla hian kumkhat atling dona hetilai hian Manipura BJP party te chuan mipui thlan chu sarkar din le thuai tumna a omni in anon soya tunna hian Manipura BJP MLA ten Delhi BJP an hotulu te komin Delhi an pana chuta chuan Chief Minister Hlui Biren Singh appoint karma salama khan sarkar lai puya Home Minister Amit Shah po akoma Manipura President rule ti to pa mipui thlan chwa sarkar din nge theina turin azuk dor nia soite po ma BJP MLA te hianin Delhi an party shoi tu te chuan Manipura mipui thlan chwa sarkar din le thuai ni theina turin ngaidan sang an lakhom mek ni nan soya chuta chuan an thu tlang kom na deuh bera chuan president rule puan reng lowa mipui thlan chwa sarkar
din le thuai chu BJP a an roi tu lok te ngai dan po ni eti te poin an soi ve bokani nikum December tha po khan Manipura BJP MLA te hi sarkar komi Delhi a an roi tu lu te khanin ko tha in Manipura mi pui than chu sarkar din le theina tur chungchang te po kha an lo soin an ngai dan te po an lo la to thin bokani karma salama khan sarkar lai puya mi pui mo tak tak ten zawngah thlak IO Paul Pani United People's Front le Kuki National Organization roi tu te komna Delhi an nei ve boka chuta chuanin zawngah thlak roi tu te hianin hemi Manipura mi pui than chu sarkar din le ani tur kong hianin zawngah thlak te ta na UT Union Territory pek tiam anni chuan zawngah thlak MLA zawng te chuan Manipura hian mipui sarkar din thar le ani chuan sarkar zom ve an rem ti nia soite po oma amero chu hemi chungchanga hian UT pek tiam zawngah thlak ten du ma sela meitei MLA te hi tamzok an ni wangin an do dal nge rin oma Manipur boina hi chuti taka ol samachin fel chu alani lutuk lo mai the ni chanchinthar tren khata chuan Manipura hian mipui sarkar din thar le nita sela tlang mi zinga MLA nilai BJP MLA ziliang rong nam dipu gang mei chu chief minister atan ruatani mai thei ti te po thuthang aron oma chuta chuanin ani Manipur naga hemi ziliang rong nam dipu gang mei hi BJP MLA ni wangin tlang mi IOA chief minister atana ruat lo nita sela meitei MLA te chuanin andu lo ngal pot dona chung ani wang chuanin meitei MLA ten tlang mi chief minister noya om ai chuan ando dal ngei don sia chu wang chuan BJP roi tulu te tan po hian alu hai thak ve viu nerin oma tin BJP hianin meitei MLA tu me ber chu chief minister atan da lo du ta sela atu berngan dang ti po thutlukna siam felalom hlei theilo nia soite po oma tin chief minister Hlui Biren Singh chu BJP roi tulu te hi chuanin chief minister a da non an du to lo tia sei pol te po anom ve bokani tunhaya khan meitei pa pakhat chu anu pui zawngah thlak ani awangin zawngah thlak te chen hmuna azina anu pui te tlo tura akal kha an lo thata chu wang chuan hemi chungchanga po hian Manipura BJP MLA then khat chuan Manipura hian meitei le zawngah thlak te inkara hetil thlenga wang hian boina ron chok chuak thar leang ti a hlo om veu ni te poin an soya chung boruak khan ngai chana han thlir ri te po chu alangai ni te poin an soi bokatin Manipura hian MLA te mai ba ka hian BJP party an state a roi tu poimo tak tak te po Delhi lama BJP roi tu lu te hian in an ko thlatel boka Manipura hian rei tak president rule puan hi an tum lo mani chu ti tur chuan malak na sang a om ta mek zelani parukna chuan Tamil Nadu chief minister MK Stalin chuan kumin April thlai mo mei thlavela an state assembly in thlan lo om tura an party DMK chuan in sarkar an sian chun jom tur thu asoya Tamil Nadu a hian rural DMK king tur hian eptopol lianber AIA DMK chu NDA atelin BJP le tunhaya Tamil Nadu a an film star lar Vijay party din 30 VK chuanin party pathumin hlom khom khan NDA noya sarkar lai DMK hi khinan tuma anin bei chhotan don ni asoi te poma heng eptu party pathum tangrol hian Tamil Nadu state in thlan polo omsela sarkar lai DMK chu an ne zo chung don lo ni in tuna Tamil Nadu chief minister ne lai MK Stalin chuna soini tunma zongin DMK party hianin sarkar an siam atram khatan manzo hian azonin sarkar an la siam ngai lo renga chu wang chuanin kumnga hnuan tla zela chu wang tak chuan DMK party ho tu pa le an chief minister ne lai MK Stalin chuan Tamil Nadu a hian history ka siam don ani azonin sarkar kan siamanga chuta chuanin mi puiten tuna kan sarkar malak na le sarkar ina mi puite ta na ham thana tur sang aduan chote wang hian mi puite khongai kan hlonga sarkar kan siam chun zom don ti in confidence takin thu sayani tunlai loka khan Tamil Nadu governor RN Ravi chuan Tamil Nadu Assembly House
thu soi tur atum thum na tan thu soi du lawin a chuak taw le a hemi chungchang po hi Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin chuan soi chuakin BJP ayo governor in Tamil Nadu Assembly a thua soi du le lo le chu awan nei thlak jok hialani ti in governor chu adew so a chan po BJP ayo in Tamil Nadu in governor in anonda chu wang chuan tuna Tamil Nadu a sarkar lai mek DMK te sarkar na athil ti that te house a hian soi chua du lowa chu wang chuan thu soi du lowin assembly house atang hian ataw chok le chu Tamil namte tan BJP cho IOA governor ni he an governor RN Ravi hi ania wangin Tamil Nadu State Assembly thu soi du lo le po hi Tamil Nadu a cheng mi pui te tan chuan thilom tak jok ani ti in governor na thu soi du lo Assembly House a chua san taw le kha a soi chun zomani Tamil Nadu Governor RN Ravi hianin Tamil Nadu Assembly House a thu soi ma hian state dangan no ti thinangin an session khami hun bultan na tan khan Indian namla national anthem kha play ya bultan kha angiat thina ma se Tamil Nadu State Assembly a hian hemi an house session an nei tran a hian Tamil Nadu ina state la nei an state anthem Tamil Thai was thu an ti hi a bultan nan an play ma sapota ti chuan an session ti top na a khar nan hianin Indian national anthem khami kha an play thin zoka chu tuna Tamil Nadu Governor Ravi hianin national anthem hi play ma sak zoka Tamil Nadu state anthem chu an du ni le session khar na tan an play thin zok turani ti khan tan huna kho wangin tumthum zet hetia governor ina session tan ani a state sarkar malak na te soi chuaka khatianga house address an nei thin kha soi du lowin alo taw chuak to thina tun kumin chawa po hianin hei atum thum na tan governor hi thu soi du lowin an taw chuak vele ta chu nia chungte ni wangchun Tamil Nadu state assembly in than hi kumin chawa nei turani wangin sarkar lai DMK hianin thei pato pin malak nan neya tin Congress party tenen hian an tangrol chhozel theangem India block a khan teltlang an nia chu kan ron soitong khan eptulam polian tak AIA DMK khan NDA noya BJP le TVK tenen tang thowa sarkar lai DMK pai thlak tumin thei to pin man la vel boka Tamil Nadu state politics po hi angai nom chhozel tura ingai patang u apasari na chuan kan state thenom Assam lama han lut donila Assama electoral roll endigrun pui special revision nei meka eptu party te chuanin vote nei tu te ming diklo taka ti danglam aom ni in an soya tin vote nei than khatte phei chu in soifia tura hretirna pek an ni wangin he election commission of India ina special revision electoral roll endigrun puyan nei a hian BJP te an sarkar le theinge na turin electoral roll mangin hemi electoral roll en digrun pui hi ne ni ti te point sarkar lai tele election commission of India bawhchhiat na te an ne chu mi wang chuan Assama and state chief minister Himanta Biswa Sarma chuan electoral roll en digna nei me ka hian India khole tui dik tak te chu tu ma khoi dang laman ni lawa in soifia tur pon tir na pek an ni lawa amai ro chu heng tir na pek te hi Bengali Muslim Bangladesh atanga dan lawa India ramaron ludru miyes namte annia chuwang tak chuan heng miyes namte hian an lo hriat tur chu India rama an dan hi dan dik lo ani wangin in soifia tura hriat tir na pek hi an chunga thleng tur ve reng ania chu anin pom tur ani atia ani Assam chief minister Himanta Biswa Sarma soidan chuan heng miyes namte hi Bengali Muslim Bangladesh atanga diklo takatun ma tanga lo pem lu ton ni wangin Assamese namte chimral tumin hetiang hianin India rama an lo pem lu ta an kho sakna te rei to wangin tun malama electoral rola diklo pot hlowin lo thun te ni masala tun to ma hi chuan fimphur takle dik taka kalpui tumani wangin heng Bangladesh Muslim miyes nam ho hi chu in soifia tura hriatir nan lo dong ani point Assamese me puite du dan ni ti in hoi takin aron changa tin Assama hianin
Muslim mi pui omzat hi Assam mi pui zawng zinga za somthum pali an ni pha chung zinga chuan dan dik taka cheng India Muslim anti hi chu za pali chop an ni pha chu wang chuan za somthum pali za pali chop an ni chuan za somthum chu dan dik lowa Muslim Bangladesh satang ron pem lut an ni ti te puin a sei fia thei ome Assam Chief Minister hian Assam State Assembly in Thankumin a nei tura po hian Assam mi puite du dan ange in BJP sawrkar ading chun jom le don ti in hoi takin asoya chuta soina zinga pakhata chuan tunlai hian All Assam Student Union ASU anti Assam anzirlai polian ber roi tu hlui engoma zatin BJP zom antuma chuwang chuan Assamese thalai te hian in BJP sawrkar hi anla ning lowa sawrkar siam le zel turin andu wangin thalai roi tu lungfing tak te point BJP anron panzela anon zom zel don ti in asoi bokani tuntumatan chung kan du tok le don nanga kan chanchinthar ron siam thinte afam kim lo le afel fai lo angin min lo ngai thak sakin min lo ngai hlut sak thina kan lo ema in comment hlut tak te kan lo muin kan lo chir thina min ti phurin kan tan po masona tur tam takom thina kan lom thin ema tuntuma po hian comment tha tak ron zia ka min fui pur le tur tele kan ti dik lo lai te afel fai lo lai te ron soi chok le turin kan som chowa tina theni chon ku chung puilem kha likes antia ka khamin lo me sak le theu turin kan som chowa tin he channel hi subscribe tla ka ten ngai ni chon la subscribe lo ta point in lo subscribe ve don nia amero chu subscribe ndu talo ni point he video in lo ngai thla ka hriat na le bengwar na ten lo chara ni chuan chu chu kan lom na zok ani ti min lo hriat pui don nia